پشتی 140 روژان جه فسحکرنا خو PKK نوچه مرنا 156 جوانین کرد گهاندی مالین وان. د 27 صبات دا عبدالله اوجلان ریبری PKK داخویانیک دا او بانگ ل PKK کر کو خو هلوشینه. PKK د داخویانیک دا کود هفتی گلان دا هات وشاندن هر وشاندنا خو بدایبونا تکوشینا چکداری را گهاند. دما کومه اف ویدیو چیکر PKK tam دبه 140 روش کو خو هلوشاندیه. دوان 140 روژان دا لحرم و روشلاتا ناوین بویر بالکش قومین. لخزه اوکراینیا تبلیغ کردن حج شعبی د ناو لیسته تروری دا بلندبونا بهاین زیر و هر وها لیبل پرزگریکه که دنجی هبو. اوجی آگیر کت ناوا 156 مالباتین کرد لکی داری لکردستانی چاوا نوچه امرنا 156 جوانین کرد گهشت مالین وان اف زارو کی بون او جوانین کرد کو PKK مرنا وان به سلام و شرطی بون اف 140 روژن کو PKK هاتیه هلوشاندن او هاتیه را گهاندن کو دو 140 روژان دا 156 کسان دناف رپین هپگی دا جیانا خوش دست دانه اف حجمارا کو هاتیه را گهاندن کسین کل روش آوا شنگال و مخمور و پجاق جیانا خوش دست دانه ناگیرن افخواه هر وها بر پرسن پایه بلند این وکی علی حیدر قایتان رضا آلتون و نورتین صوفی جی ناگیرن افخواه آنگو لیسته در راستیه دا فرمازنتره ام دکارن داخویانین هپگی به کرتاسی وها بجمیرن هپگی د 940 روژان دا دربار شروان خویین کو جیانا خوش دست دانه ده به هنجی و 3 جارا داخویانی وشاند لگوری داخویانیان هجمارا گشتیا جان خوش دست داییا 156 کسن به هنجی و 1 جوان جنو 105 میر بون 16 جوان لباکور جیانا خوش دست دانه 140 کسین مایی لآخا باشوری کردستانه یاد بین کنترولا PKK دا جیانا خوش دست دانه 14 جوان نابین کو هاتن را گهاندن بر پرسین پایه بلند بون نابین وان هنه بله کردان دوان 140 روژان دا گلک تش نقاش کرنه لیوان لسر مرنا وان 156 زاروکان نقاش نکریه کس در نکتیه پیش کو بپرسه چما اف مرنه چما مرنا وان هاتیه باشاردن چما نهتین را گهاندن وکی کو او جوان ملکی PKK نه کس چه پرسانه که ji sadî heftê av van 156 kesan ku PKK wekî mirî ragihandî yên ji beriya sala 2023 bûn. Hên ji wan di salên 2016 û 17 de jiyana xwe ji dest dane. Yanî hin ji van mirina van neh salin tê veşartin. Çima? Lê dîsa jî dewleta Tirkiye dema bûyerên kujerî dike nav û wêneyên wan eşkere dike. Mînak dewleta Tirkiye kuştina Azad Akıncı bu kod navê Rohat Rover di sala 2024 da ragihand. Nav wêne û misyona Rohat eşkere kir. Lê PKK tenê sala ku nîv şûn da ev ragihand. Çima? Dîsa dewleta Tirk kuştina Nazlı Taşpınar ku bu kod navê Emine Erciyes di sala 2021 da digel cihû Almanca vê ragihand. Lêbelê PKK tam 4 sal şûn da di sala 2025 da piştî ku xwe hilweşandî ragihand. û bi rojane pesnê Emîne Erciyes didin. Ger dewlet dizane PKK jî dizane. Kadroyê wê jî dizanin. Ji ber çi mirina van ciwanan ji malbatê wan tên veşartin? Çima ji raya giştî vedişêre? Çima PKK ji girseya xwe vedişêre? Bi rastî gelo PKK rastî li ser sedem û cihê miryan agahiyên rast dide an ne? Ew jî ne diyar e û bi guman e. Di navbera salên 2017 û 2024 de dema ku PKK derbeyekê leşkerî ya mezin xwarî wendahiyên xwe veşartin da ku têkşona xwe veşêre. Niha PKK hema her roj navên ciwanên mirî eşkere dike. PKK tarmê ciwanên mirî bikartîne da ku pêşî li bertekên Kurdan li hember pêvajoya bêçekbûna ya bêdestkeftî ya ku Abdullah Öcalan ragihandî bigire. Her roj yekem nûçeya medyaya PKK mirovê pê bêzar dike parvekirina daxuyaniya HPG'ye li derbarê ciwanên mirî de. Bi wêneyên keçên ciwan û delal helbestên ku ew berî mirina xwe dixwînin û distirin tên pexşkirin. PKK bi vî şêwazî dixwaze rê li ber rexne û bertekên gel bigire. Di heman dem de ew dixwaze hewayê hestiyarî li ser Kurdan belav nebe da ku bikare kontrolê li ser Kurdan bike.
جویر سیاستا جنازه تی گوتن راستی اوه PKK جوانا نه جبو زنده هشتینا وان جبو لسر خوینا وان سیاست بکه بکارتینه هر جوانا کدومره دی جاوین وان دا هجماره که آموره که پروپاگاندایه جیانا وان جبو PKK تنرخک نینه لی جیانا وی زاروکی گیان دایکیه هیویا بابیه آها اوه خیانتا راستین دبی هر کسک لزاروکین خوا خودی در که به دبی مالبات جی PKK بپرسن زاروکین ما لکونه به هزاران ناف هنه که PKK جی سال 1990 ور به اشکره نکریه و چارانوسا وان ندیاره هر وها تزانین که نابین زیدتری 1000 جوانین که جی پنگاوا شمزینانه یا 2012 ور به جیانا خوش دست دانه و شارتینه نه هوجه که هر روش آگیر جگری بردن ناوا مالا کرد مادام کو PKK خو هلوشاندیه دوی جاره که دا همون آبین و کسایی جانا خوش دست دایی را گهینن وکی ارکه که اخلاقی وجدانی دبج سیاست خوینو جنازه هم برده لی مخابنی و اما حیات چند سال شون داجی نابین کو PKK مرنا وان اشکره دکه دی ببهیسن